Nayang nakakaasi ken agkasapula kati Diyos isut ina kaay ayo ken pagayatan makipaset ka diak kitaki nukatan ta imam itet mo tiyempo ken bagim ken sumaranay nung awan ka kapsat basit maaramida di mi kabaelan sayang panung ni kalugaran sayang panung ni kalugaran sayang panung ni kalugaran. Magipaset ka Manipot, Tipilik, Tita Love Variety Show. Let's welcome DJ Marieta Rapanan kay ni DJ Jinky Tabuyo. Okay, naimbang manin nga oras tayo kasaranay. Kaya syempre, hindi may ngarot pasungada ni tinagwapo yung paratugtugkal tayo na diket ni DJ Bernard Tabag. Sakuragi. Awanin. Apa yung awanin? Lalagyan makikyak mo muna si Kang. Ayan. Ka? Jipay mga tenting ngala-ngala tinapanan na. Apa yan yung kikingam mo? Awam mo, basta ag mo muna din jak matalusan na tajim mo iti uneg na. Anya inam malam gamin. Sabah. Sabah. Okay, naragsak nga oras yung aming kasaranay. Pasensya kayo na medyo dapasit sawaw na kasi talagang dasingaw. Di ba mga tenti nga lang alate, ayan na so nga nagrigat di... Hey, nagrigat di sungaw. Di karabo ko, biso nga paspasaysan niya pa lang iti boses, hindi na mo tibiyang. Toy, DJ yo, DJ Bernard Tabag. Yes, kasaranay, dati manin iti bulan iti Oktobre, ay na, aldaw man ti Merkolesen kakabsat ngem taksangga sa tadyak nga nakapink. Okay, tinagan nga diti Saranay Worldwide Organization Incorporated bilag ti Tanlo Variety Show at ti kami nga manen nga may makidangdanggay magiragragsak katkatawa Magdangdanggay, dangdanggay kada kayo, yan. Kaya sapel akong mata, adang kayo manen nga kadangdanggay mi, karagragsak mi kasaranay. Kaya intayuman nga rod kablaawan dagiti na ayat na ano sa bibintas nga directors. Iti dahito yung organization sa dangawan sa Bali. Di Direct Annabel Wandasan Tulento Hall. Director Madi Cardenas Chong. Kani Directress Juicy Bagayin Chen. Yes, nakita nga rin dagiti kasaranay tayo. Iti na dumado mga lugar, dumado mga chapters. Ayan, kaya sapel ako mata, kabkablaawan da kayo mga tita. Sapel ako mata saan kayo maumuma kada kami. Ayan, dagiti na aanos nga kapatpatang. Nalaka nga kapatpatang nga director. Ayan. Okay. Hanga bumugbog ka. Ore no kingkinse darada sige nata. Ya puya. Okay, katin tayo men nga kablaawan dagiti na ayat nga wenno dagiti kasaranay tayo tinaduma-do mga lugar na dumado mga chapters. Ayan. Yeah, syempre kablaawa ko ni yun ako ti Worldwide Chapter. Saranay bilag Worldwide Chapter ng Idol 1 ni Press Randy Tulento. Saranay bilag Kuala Lumpur Chapter ng Idol 1 met ni Direct Madi Cardenas Chong. Saranay bilag Malaysia Chapter ng Idol 1 met ni Press G Balingatan Almuente. Saranay bilag Kuala Lumpur Chapter 1 ng Idol 1 met ni Press Janet Corpus. Saranay bilag KSA Chapter ng Idol 1 met ni Press Evel Sulsinad. Saranay bilag Lebanon Chapter ng Idol 1 met ni Press Annabel Batad. Saranay bilag Riyadh Chapter ng Idol 1 met ni Press Marivic Wandasan. Saranay bilag Riyadh Chapter ng Idol 1 met ni Press Marivic. Siyempre, Ma'am Marivic Wandasan. Saranay bilag Singapore Chapter 1 ng Idol 1 met ni Press Jonaline Obejas. Saranay bilag Singapore Chapter 2 ng Idol 1 met ni Press Marites Abon Baniked. Saranay bilag Ilocos Chapter ng Idol 1 met ni Press Felix Regua Jr. Saranay bilag Macau Chapter ng Idol 1 met ni Press Jane Molina. Saranay bilag Taiwan Chapter ng Idol 1 met ni Directress Juicy Bagayin Chen.
Saranay bilag Italy chapter nga dalwan met niya Pres Venus Rabang. Saranay bilag Barcelona chapter dalwan pay met niya Pres Veronica Peralta kan saranay bilag Madrid Spain chapter nga dalwan met ni Pres Billy Isidro. Ayan, kakabsat dagita nga dagiti presidente tayo, iti na dumadumang nga luglugar, worldwide kakabsat, kat sino man ti mangayat, ganda apo, manawagan kami dagiti mangayat nga ag-member. Ayan, dagiti presidente tayo, iti na dumadumang nga chapter. Ayan, agpili kayo nunta ti mabaling nyo pagkikapengan nga luglugar. Ayan, when no kayat yung met diti Ilocosur, mabalinda kami laing nga kontaken, when no, haan met nga dito Ilocosur, mabalinda kami latang kontaken kakabsat when no dagiti directors tayo nga talo. Ayan, thank you so much. Okay, kita nga rod na ayat nga presidente, tayo itinaduma-duma nga luglugar, naduma-duma nga chapters. Ayan, intayo nga rod din awagan dagiti members tayo to may dameten agbuya dito'y kada tayo kasaranay. Ayan, okay. Apay, iso man lang iso. Hello. Okay, hintay mang paingarod pagyamanan dagiti naayat ni sponsor si ito yung programa bilag ti Talo Variety Show. So dangawan sa Bali, special thanks to Direk Annabel Wandasan Tolento Hall, Direk Madi Cardenas Chong, Pres Venus Rabang, Mami Vina Delizo, Ma'am Jane Molina, Kuala Lumpur Chapter 1, Malaysia Chapter, Singapore Chapter 2, Direk Juicy Bagayin Chen, Ma'am Margie Barnat Chapadilla, Mr. and Mrs. Daniel Yuhay, Miss Erlinda Fernandez Elaido, ni ti Barcelona Chapter, ni Ma'am Annabel Batat, Ma'am Chigaro Corpus, Ma'am Maybel Gagarin, ken ni Tres Natividad Rafanan, kasapay ken ni Mr. and Mrs. Roger Rabena, ayan, iti Maui Hawaii, ken kasapay ni itinang i-donate, iti daytoy microphone tayo, ayan, ni Mami Vina Delizo, ayan, Yes, thank you so kasama much. ken ni Mr. and Mrs. Antonio and Ma'am Dal Mercado, ayan, thank you so much, ken Nastapay ka ni Ate Marisol del Castillo. Ayan. Hello, ate. Kasamit ka ni Ate Lirio. Ayan. Hello, Ate Lirio. Okay, yan? Yes, kasi syempre, special thanks to my sponsors also. Ayan, thank you so much kay ni Ma'am Veronica Peralta, ni Mami Erlinda Fernandez Elaido, ni Mami Vina Deliso, ni Ate Marisol del Castillo, ni Ate Mary Ann Rabenaral Yuhay, ken kasamit ken ni Ate Brigitte Barlahan. Ayan, thank you so much. Apo, dagiti naayat ni sponsors DJ ko. Jinky, Yeah. describe mo man ni Ate Mary Ann nga ralyuhay ka balasang pay. I-describe ko? Hoy, describe mo. No nakikita ang Facebook na. Natayag. Ay natayag. Napintas. Chubby. Degi lang. Awag na kanya no, chat ka kantime to man jikwa darling. Kuna nasika. Oo. Hello madam When darling ka na Women, oh. hello kay ni Madam Guardians Guardian nga minsan nagsisimbaan eh. Ni Oh. Madam Mary Ann Ravena Ralyuhay. Yuhay. Ayan. Thank you so much, Ate Mary Ann. Ayan. Thank you so much. Apon, DJ Bernard, no, damdamagim na niya ti ikwanan ni Ate Mary Ann. Di ba niya ti damdamagim ka di? Jay kwa. Ano Di kasano ba, katayag di- na? Oh, siguro katay-tayag kami. Ay, Napay-tayag ngem sika. No, di may kinachabi na. Siguro kachab-chabi kami. Uy, ala, abay nakakaran na sa amit. Oy, Ken. hama anak kukutong so na ang si kama. Uy, Yeah? Ninsa mo ko ti bagbaga Ma'am Marisol. Alam naman, Mary Ann. Ni Ma'am Mary Ann sa Balian. Uy, nakakaran Yeah? na sa DJ. Kasi kalumig na. Ay, Di, dali. di, chabi lang ta. Kasano kastoy? Si chabi ala tagarti todom na. Uy, DJ Jinky, nakakaran na sa amit. Ay, naakargan niya. Bali na sa amin sa wawan. Sa ginapanan siya jarabit, nangungo, tas sawaw mo, sawaw. Ala, data gamin, tag dila-dilaw tamin tayo gamin di rabi. Iken Dati dapo. gamin. Diyan mo, tadya lagarot, tep-tep pala lagarot, ti katawa ko, dati to pala DJ Marieta, Jinky, kung na napailaing Dati kanya. gamin, dati gamin, Ito Jabar. na karod. Aglala dati Jabar. Kung lalo nakatay-tayag. kasapulan kayo iti Travel and Tours. Yes. Si Venus Robang Travel and Tour, ijaya na kadatayo dagiti sumaganad na serbisyo kas kuma iti tour package,
Hotel accommodation. Group tour, Airlines ticketing. tour guiding, local and international. Siyempre, tulungan na kayo pa nga magpaday di bukod yung travel and tour business. Kinadapay accidental insurance na para kadagiti kakabsat tayong OFW ken dito'y Pilipinas. Siyempre, nga pagkarturayan nyo, birokin nyo iti Facebook account ni Ma'am Venus Alas Rabang, wenno Vince Rabang. Bueno saan kundagan tayo ni Press Venus Rabang iti Italy chapter. Ayan. Yehey! Okay. Kaya kastamin, hanyo lang mga mapasapulan. Ayan, da kami latan kakabsat. Di pang direktaan yun. Ken, siyempre, kwada kayo to melangin ken ni Ma'am Venus Rabang. Ayan, thank you so much. Okay, tayo nga din mga ipaay ti kan-kanta DJ Bernard. Paay ka dagiti kasaranay tayo nga madama nga agboy-buya. Okay, paki-like and share na po natin. Kadagiti saan pa nga na kay like and share. Like and share and dagiti saan pa nga na kay follow. Just follow our page. Saranay Worldwide Urig Bileg. Ayan. Kata-kata kang mahiba ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wagas pala ay ano. Aayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Katang-katang kang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wagas pala ay ano. Aayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Ala-ala ka, maging gabit araw. Alipinin mo, walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Katang-katang kang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wagas tala ay ano. Aayaw-ayaw nga ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Ala-ala ka, maging gabit araw. Alipinin mo, walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Ala-ala ka, maging gabit araw. Alipinin mo, walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Hey, soundtrack. Dagiti-bit-bitan sa tiya'y langit, silag ranyak na't mangipaneknek. Tapintas maken ngayen, taknengken kinasingpen. Sabong nakamapagan ninawan, dagiti padak abagpalasan. Manong ikaman Italia, dagita mata apagbiaga. Dagiti bit-bit wen sadyay langit,
agranyan at mangipanekne tapintas mo ken ngayon takneng ken kinasimpe sabong nakama paganinawa dagiti padak ababalasa manong in kamanitelya dagita mata apagbiagan italyaw mo day tamata manasudi bagbagaam day tarik namngag madi-madi tayan tangay tanalpas kung nga inkari ajak tunagayan ting uray pa'y musabali italyaw mo day tamatam manasudi bagbagaam day tarik namngag madi-madi tayan tangay tanalpas kung nga inkari ajak tunagayan ting uray pa'y musabali Bileg, Ditalo, variety show. Agsagit talaga agsagit nga talaga ti ngala-ngala dyan baka. Di ba madlaw? Nabunar kan. Di ka lang kikitanan. Tita kikay. Kuya man, di bag ko. Begini. Liprak ko na na. Okay, kablawan tayo mga ardagiti madamang agbuy-buy ay tatang. Agkasaranay tayo. Wala sang best. Hello kaya Manang Mila Rabanal. Ayan, thank you so much kay Sir Joel Tabunan. Saan nga mangheg ka na. When medyo nag-trouble tatay damdamo na apo. Ayan kay Ma'am Felipa Portuguese Madriaga. Kay Ma'am Esmeña Peralta. Ayan kay Ma'am Ginelyn Sabado Laurente. Ayan. Kay, oh yes, mayaten ko naman ng Mila Rabanal. Yeah. Kay Ma'am Emma Cambe, watching from Malaysia. Yan. Watching from Las Piñas ko na ni Sir Peter Arellano. Kay Ma'am Chigaro Corpus, watching from Lebanon. Kay Ma'am Eleanor Agor. Ayan, happy watching. Kay Ma'am Susan Arizabal, ayan, hello, good afternoon amin nga awan labas na ko na ayan, thank you so much. Okay, kay Ma'am Chigaro Corpus, pa-shout out mga kasaranay, Tri Marias, directors, Ma'am Anabel Wandasan Tulento Hall, Mati Cardenas Chong, Juicy Bagain Chen from Chigaro Corpus, ayan, kay Pres Marites Baniked, Ate Angelbert, Ate Ferregra Gugos Bacani, good afternoon mga ate. Umay kayon mga ate ko na yan. Kay Ma'am Jonalyn Ubehas, kay Ma'am Evangeline Kilala Reverso. Happy watching mga kasaranay. Kanana kay Ma'am Chodora Julian Kumlat Ortez. Happy watching everyone. Wow, sexy. Ay na. Hamet Sir Ronel. Thank you so much. Okay na yung bag nga malem tayo amin. Mga kasaranay. Ken amin nga agbuybuya. God bless ko na ni Ma'am Mary Ann Ravena Ralyuhay. Ayan, dahil bagal daw tayo aming kasarana. Yes! Happy birthday kay Ma'am Joy Carlos! Si Tatanga Aldaw. Happy birthday! Ma'am, more Apay din birthdays to come apay din and nalagritan more ni- blessings to come. Ayan, bekenemen. Apay din nalagritan ni DJ Bernard. Yan Ano mo. mangyag na ginaganag. Kulkulagti. Tapos sa birthday na gikong Supay, ko na. So tikaw limeka. Oh, apoy great moment DJ Supay, Bernard. One, 2, 3. Happy birthday. Oh. Basta kasi lahat. Happy birthday, Hello kay bebe. Ma'am Sir Sky ta, hello. Ayan, kay Ma'am Lulit Navarrete Alvaro. Happy watching to all kasaranay. Kanana yan. Good afternoon guys. Shout out kuman dagiti taga Barangay Labut Ken Napu. Happy watching. Thanks and more power kay Sir Joel Tabunan. Ayan, kay Ma'am Amor Ganutesi. Ayan, Yahoo, kanana. Kay
Ma'am Minda Rebolio Merabil, kay Ma'am Emma Cambe, ayan, kay Mami Erlinda Fernandez Alaido, happy watching. Barcelona chapter, Comadre Felipa Portuguese, Tihingkong Gloria, Regacho, ti USA, Martina Guerrero Kenyo, friend Bina Delizo iti Hawaii, ayan. Hello kay Ma'am Press Veronica Peralta, naragsak nga aldaw ti Miyerkules. Mga kasaranay, happy watching from Barcelona. Hello kay Maria Graba Bibi ti Dasurnit San Juan Ilocos Sur. Hello Bes, yes Beshi, hello. Wow, beautiful song and singer ko na ni Ma'am Manang Mila Rabanala. Yan, thank you so much. Nembang oras sa iyo amin, Kabileg Worldwide. Ka na ni Tita Madi Cardenas Chong. Kay Ma'am Press Molina Jane, happy watching from Macau. Ayan, thank you so much. Kay Sir Dian Paul Pagdilaw, thank you so much for watching. Kay Press Janet Corpus, request man, J7 sis. Thank you so much ko na ni Ma'am Chigaro Corpus. Kaya Auntie Elsie Saavedra, hello na Kunggut PM, hello Auntie, kumusta kan? Ayan, kay Ma'am Cantesa Valenzuela Rapin, kay Happy Wednesday Kasaranay, ko na ni Cantesa Valenzuela Rapin. Watching from California, ko na ni Ma'am ni Sir Bong Ramos. Kaya kay Ma'am Edel Paggawa, hello, kayo na ni Sir Bong Ramos, kay Ma'am Evangeline Pescador, watching from Singapore with love, naglaing kayo nga kumanta, dirabi DJ Marieta, kunana, DJ Bernard, DJ Jinky Ken Kasaranay. Ayan, thank you so much po Ma'am Evangeline Pescador. Kay Ma'am Chudura Julian Cumlat Orteza, ayan, makabuya, pailang, kada kayo, DJs, tawan pa iti trabaho ko na ni Ma'am Mary Ann Rabena Ralyuhay. Ayan. Happy watching here in Malaysia, KL Chapter 1. Kuna ni Ma'am Pres Janet Corpus. Shout out kami mga beshing. Agdaldalos dama ng negosyante. Can request kami man. TCC with thanks. Sige, Maria Pe. Kantain min tumadamdama. Hello everyone, God bless us. Watching from Hong Kong, gana ni Ma'am Minda Rebolio Merabil. Ayan. Hello to all Kansarani watching from Taiwan, gana ni Ma'am Lin sa Gubat Abad. Kay Ma'am Evie Vasquez Carino, happy Wednesday. Kansarani watching from New Zealand. God bless everyone, gana na kay Ma'am Edel Pagawa. Hello din po Sir Bong Ramos. Ayan. Kay thank you so much DJs. Kanana ay na ma'am ne ni DJ Bernard malmalday diyan mo no apay. Okay, happy birthday Ma'am Joy Carlos. Ayan. Deti ka no meriendami joke. Bekene men. Damdamat dawan tigreak. Ipospos call mila taro pa ni ma'am. Ay na. Agawan-awan man. Mga DJs ko na mga agawan-awan ka, no? Ano ti agawan-awan? Hello kay Sir Amorlito Dumlao Senior, kay Uncle Paskirabot, kay kay Mama Jenry Raposas. Ayan, naimbang oras sa iyo aming kabileg. Worldwide, happy watching. God bless us all. Ka na ni Ma'am G. Alejo Balangatan Almuente. Kay Ma'am Edel Pagawa, kay Ma'am Ninya Chel, Jeff, napo dyan, okay, kay Ma'am Lina Patiten Dumenden, naimbag nga malemyo kasaranay. And also kayo, Riza Bilyen. Hi Ate Marieta, pa-shout out man ate. Oras kayo nga nagawid dirabi. Ay na, hanggang 10 o'clock kami lang doon. Okay, DJ Bernard, mangipaay taman nga rod iti ko. Kikoy ko, kanta to DJ request ko di Edit nga to love somebody by Bee Gees ko na ni Cantesa. Ayan, hello, good PM DJ. Morning watching from California. Thank you so much kay Ma'am Amor Ganotizi. Ayan. Hello kani Ate Edel Pagawa. Kumusta ka kano? Damang pakpakumusta ka. Pakpakumusta na ka ni Hener. Ay. Hamay lang asi ka? Ko na ni Hener nga raw. Daydi, oh my gosh. Ay na ni Hener ko na. Okay, para kan dyan nag-request iti 7-6. Kaya Ma'am Chigaro Corpus, para kanyang dito Ma'am. Watching from Lebanon, chapter ko na ni Ma'am Chigaro Corpus. Pumalsit tanto manen kanyayon ate, haha, bekene men. Bayam tata pumalsit da, tabatwen mi ida itik tinapay.
Ayan. Inaldaw-aldaw sikat mapanpanunod ko, manipod pa'y datat nagamam mo. Hello kay Mandy Salva Gasman. Gasmen gayam. Uray pa'y kasunod panang iyaw awan ko, sikalat at matagtaga-inip ko. Ay nagrigatin ti kasasaan, ti kasken kada nasawa, ngem mitin mapawilan tuyrik na. Ngem idin imanugutan, asikaken siyak tayag sara. Hello kay ni Sir Julius Agrita, Aguinaldo Senior. At mapasama. Hello kay Ate Ems. Mapantadya sentences, tanan namin tani ayan. Idaton ko to'y kukwa, bagiken kararwa. Mapantadya 7 inches, tagpapastat raksa, kukwam kenday to'y kukwam, isudat nagsaba. Ingganat kanungata ama inimet ka, di ka na yun nga panagsinarakta. Adda na magkuamangan nuwad at makakita, ngem na lablabes met ti iliw kuken ka. Ay nagrikaten ti kasasaan, ti kasken kada nasawa, ngem metten mapawilan tuyrik na. Ngem idin ni manuguta, asikaken siyak tayag sara, amuklatan nuwan yan mapasama. Mapantadya 7 seas, tanan namin tani ayan. Hidaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantadya 7 seas, tagpapastat raksa, riknam kenday to'y riknam, isudat nagsakwa. Okay, happy watching kay Sir Ricardo Pascual. Pa-request man tay kantang dita den na mawan nagbasulak ken nagkurangak kanana ni Idol. Thank you kanana yan kay Ma'am Juan Precis Aquino Pascua, pagkablao man Idol ni Carmen Aquino nga agar aramid tila ko ng barbecue. May kayon gumatang tanaimas barbecue na. Pagkatangan mi ma'am to may kami man gumatang dati pag merienda mi madamdama. Ayan. Request ng man DJs, words by Boyzone. Thank you so much ka ni Ma'am Mary Ann Ravena Ralyuhay. Ayan. Pa-request DJ Marietta Isem. Ganan. Sige po Ma'am Ate Ems. Beautiful Boys Beyond Words. Ganan. Thank you so much Sir Bong Ramos. Okay, thank you so much DJ Marietta. Welcome po Ma'am Chigaro Corpus. Thank you DJ Marietta ko ni Ma'am Julius Agrida Aguinaldo Senior. Ayan, 7 inches nga talaga. Hehe ko na. Yes, ma'am. Okay, amin nga press, ti chapter, so may kayon, sumala
Sumala tayo. Manpay Apo, Pres Janet Corpus, kana ni Ma'am G. Alejo Balangatan Almete. Kay Ma'am, hello, good afternoon to everyone. Can I request a song, Di Ka Malipatan? Still watching, thanks, kana ni Ma'am Juan Dumingsil. Ayan, kaya Sir Dan Cap Cabrera, nagragsak nga programa yung thank you so much, sir. Kaya manang kasaranay Erlinda Rapisura, ayan. Ma'am, request ko man si Siwit, kunana ni Ma'am Malubag Victor Campo, ayan. Thank you so much. Okay, kaya Ma'am Renette Pantalyon, ate, ay sino dahito yung nga sumungad nga napipintas nga balasa. Ay apo, ang kumalalasin ida aya. Ada tibisita tayo itata. Okay, ate Chinky ka tayo man jay. Dua kami dita pusong please ko na ni Renette Pantalyon. Thanks ate ko na. Love, love from Silverdale, New Zealand. So good ko na ni Ma'am Sir Mako Muagutotya. Ay apo, Diyos ko. Anja nga dam mo dati ni Basbasao. DJ Maria da request man jay birthday song. Isagsagot ko ken kapsat ko nga Noel Kalakday. Sapay tay kan nakapait ni Aputiya. Naan-anay nga kired ken pagtigsam ag nanayon. Kunano, sabi ko matay kan naka iti pagmeriendam. Kaya Ma'am Julius Agrida Aguinaldo Senior. Ayan. Ate mayadang nanayon nga iaten ka. When I love you too. Renette Pantalyon. Ayan. Kay Ma'am Juan Francis Aquino Pascua dito'y dito'y Biday San Fernando La Union, ma'am. Yes, okay po. Kaya manang Aida Ricardos, kasama ka ni Manong Roger Ravena. Ayan. Hello, shout out! Kumikan ang arudon. Shout out sa Mirnas, pritong manok ng Heronac Tarlac. Hi to Rick de la Cruz. Ayan, okay. Awanti dancer Tatari sa Pilien. Okay. Okay, yes, si Pai Comandeting ni Ate Mary Ann Rabena Roliuhay. Okay. Everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you're gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even need a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. La 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 la. La 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 la
take your heart away. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of lonesome times. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, so long ago, still make me blue. They say the times heals a broken heart, but time has succeeded since we've been apart. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to stay, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, so long ago, still make me blue. Those had the time, here's a broken heart, but time is succeed since we've been apart. I can't stop loving you, baby. I made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you, baby. It's useless to say, so I just live my life. Yes, thank you so much kin para kay ni Mami Erlinda Fernandez Alododaytoy. Dreams of yesterday. Nakigto na kaibigan. Ayan, another requested song para kay ni Rene Pantaleon. Ayan.
Awan sa paling agikon daytoy puso nangangamaang akas amit kaniya ngibitili ko na lipliputan na pinamati na asyat laeng dita nagen ngimkayam ano kami apat pagken Diyan maawa nga dain ng kagudwa di na puso enrik na inalinaw muday to'y puso ulbun na apanangyan siksik ang laeng dito'y kaunggang ayam di ka met mabukod at repengek aguraen ka ta inalilo na tuwang kami ngayon ka ay ayatin pinamati na asyat laeng dita nagen Gimkayap na lima kami apat pagken Diyak maawa nga dain ng kagudwa di na puso enrik na inali ito'y puso ulbog na apanangyan siksika laeng dito'y kaunggang kanyang di ka met mapukod at repengek aguraen ka ta inalilo na tuwa kami ngayon ka ay ayatin ngayon ka ay ayatin Yan, syempre dahil na sonata kit sagsagot ko din yan ang request ni Renette Pantaleon. Okay, DJ Marietta, adan sa DJ request para kanyam. Okay, ay na. Kaya ka nagado dito yung mensahe. Ayan, okay. DJ Marietta, Ninang Tubihe. Nay, ala apo. Adama nun di Bernard. Unaanda ka man nun. Ninang ko na damang kanya ko. Ay, nagis ko. Ni Evangeline Pescador. DJ Marietta, Ninang Tubihe. Pa-request man, AJ Nauma Kakadin. Thank you, DJ. Sagsagot ko.
Ti Pescador family, J. Kim Marayan, ganana yan. Kay Ma'am Ophelia Ragunhan, kay Ma'am Grace Tolio, ayan. Happy watching. Nico, ni Datan, yung kabil ko. Ayan, okay. Anak ko na. When no mic ka lang, agsirip-sirip. Sorry bagak lang agpaiso ha. Gana ni Ma'am Edna Bravo. Ay na, Ma'am Edna. King sensa sa aram. Ayan. Hello, ating ko Bernard. Gana ni Ma'am Edel Pagawa. Ayan. Okay. Kay Ma'am Lolita Navarrete Alvaro. Thank you so much, to our beautiful Jinky DJ, tiba ng kantam, request ko kentay na gwapo ni my dear DJ Bernard, ni Ma'am Mary Ann Rabena, Ralyuhay. Hello, Director Mads Cardenas, Chong, umay ka, nagsala tayon ka. Wow, I love that song. Ni Ma'am Rose Frando, kay Kuya Metong Rapisura. Yan, thank you so much. Wow, ang ganda talaga ng mga boses nyo, mga DJ. Gana ni Ma'am Chigaro Corpus. Okay. Okay. Pa-request man na po na mabalin Victims of Love. Kuna ni Ma'am Anita Valera. Ayan. Anita Valera! Apayawan pagbuyaan nyo! Ha ha ha! Kanana. Apiya ma'am! Apay... Diyan mo, masao. Watching from Honolulu, Hawaii, ni Ma'am Rose Ofrando. Ayan, thank you so much. Okay, aguray ka DJ Bernard Taado pa ti request. Iso nga ko ang kapay nga agin intro ka di pang pangasim. Dagi ti request garod. Mo. Okay, dati nga sunata ken may sagsagot ka ni Renette Pantaleon. Ayan, nagnanayon nga ay ayaten ka. Sige nga ro DJ Bernard. Ay agnal-ngal kati asin. Wino agnal-ngal kati suka. Okay, dati nga sunataket para kada kayo aming ngawanti labas na nang nangruna kensyo nag-request ni ading Renette Pantaleon. Okay. Wow! Kunana ni Ma'am Marites, when ni Press Marites Baniked. Ayan. Lipatin kanti kunak ngem saan tanang irwa magkaya anay sangsangayan ayat kinali kaguma na ipaay mo udluwa pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka dagidila dawam inak makit-kita dagiti laruay nga inangauta tumren lulwa tunggal mapanunod ka agnanayo nga ay ayaten ka ipatpatiken pudno adungdungwen ka uray pay no imatayo ka pimanaw ka hati ng pagkada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katuy puso uray awan ka malaglagip ka dagidila dawam inak makit kita
dagiti narway nga inangawta tumren lulwa tunggal mapanunod ka agnanayo na ay ayaten ka ipatpatiken pudno adumdumwen ka uray pandoy magdayo ka pimanaw ka hadi nagpagkada magudas manday tuy biyak ko agmay-may sa katuy puso Jose, may pumalsiit na naman. Ayan, happy watching sa'yo. Sige, pumalsiit ka na ta. Tapat 20 kayo titinapay. Ayan. agnanayo na ay ayaten ka ipatpatiken pudno adungdungwen ka uray painuin matayo ka bimanaw ka hadi nagpagkada magudas manday tuy biyak ko agmay-may sa katuy puso agnanayo nga ay ayaten ka ipatpatiken pudno adungdungwen ka uray painuim madayo ka pimanaw ka hadi nagpagkada magudas manday tuy biyak ko agmay-may sa katuy puso magudas manday tuy biyak ko agmay-may sa katuy puso Okay na din sa marunong nga sunatang at may sagsakot man kaniya Mama Juan. Ayan. hinunam kaniyak kidi nga umadayo ka ngem sublian nagto day tati karimbiyak ko pusok ng namnama ket inuuray ka aldaw ang naglabas kanayong ka aseg-segaan tawag ken surat awan man tiinak mauray titunggal darikma nuwinak agmay-may sa awan timarik na nudila sa emtoy kaunggat lipaten ka kunak ngem di ka ba elanday to'y puso taaging ka ita ay ayaten kalata tauen nga naglabas yak nakalipas apay nga minadi ka malipatan di inoran-oras sika di adato'y kaunggang lupay nung ikol mo minsukat mo di sa bali
dito sa marunong nga sunata, kita para kay ni Sir Ricarte Pascual, ayan. Okay, watching from Kalihi, Hawaii ba to? Pa-request man, J. Ulbut nga ayat, Mama DJ Marieta ko na. Okay, Sir Benny Anina, later po. The best singers, powerful voice, DJ Marieta. Thank you so much, Press Janet Corpus. Di tarin na awan nagbasula, inarami gumet amin a pagragsaka. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng tuy puso, di mo inilalan na putnong nga ayat ko. Karim kaniya, inka tinalikuda, martir a puso nang ikalang. Aniya pa'y ti ser-serbina, nasamit alangen-langen ta, awan amu anak kabasulang ken ka. Ditaten na awan ng basula, kain pa ay kung amin akabang elang. Ditaten na awan ng basula, sikat ng perdi ng waswas kening ayan, hanang keltay kadagiting arapaan. Ditaten na awan ng basula, sikat ng perdi ng waswas kening ayan, hanang keltay kadagiting arapaan. Ditaten na. Okay, dito sa marunong nga sunata at may sagsagot met kaniya. Ate Ems, ayan, sumala tayon. Kansaranay, thank you so much to the birthday celebrant, Joy Carlos. Ayan, ang galing mo, DJ. Thank you so much po, Ma'am Joy Carlos. Thanks, DJ Marieta. Galing mo, Madam, watching from, Canada. Ayan, thank you so much, Ma'am Dina Ma'am Juan Domingsil. Sorry po. Minsan mapakabiyaga, ang murmuray dagito'y mata, yung isot magkaagas, mangliliwat to'y kaungga. Isem madutin sa wena, at isem mamagkagura, at isem maray awen na ka, kinisem pa magustuken ka. Uray at daamin kaniyang karigat, uray pa'y nuang pupungtuta, uray pa'y nuwag paspasok nuda, nuwes man nakriknak mapakmayan. Isem, umisem ka man biyag ko, lawlawa ka man to'y barukong ko, kaisem mo, isut mangay ayo, day to'y pusok na buwan tilindo. Madam Marieta Mabalin nga i-dedicate ko tay friend ko ni Lourdes Paa, taga Zambanes. Yes, Ma'am Ate Ems. Thank you so much. Yahoo! Banat Lata! Yan, ko na ni Ma'am Edna Bravo. Isang mapakabiyagan, ang murmuray dagito'y mata, manisip magkaagas, mangliliwat to'y kaungga.
isem maduti sawen na at isem makakura at isem maray awen na ka ken isem pamagustuken ka uray at daamin kaniyang karigan uray pa'y nuwag pupong tuta uray pa'y nuwag paspasok nuda kuwes man nakriknak mapagmaya isem ubisem ka man di ako lawlawa ka manto'y parupong ko kaisem mo isip mga iayo dayto'y pusok ng tuwang tilindo okay, datang artaya sunata nga isem. May sagsagot ka ni Ate Ems. Talaga more power kayo ading ko DJ Marieta nga napintas. Napuyat kayo pa'y dirabi. Naglalaing kayo lata amin kumanta. Maparagsak yung lata. Ket dagitoy amin nga agbuy-buyak kada kayo. Yes, Ma'am Mary Ann Rabena Ralyuhay. Ayan, ipakat mi lata met ti kabailan mi nga mangparagsak kada kayo. Kasi nalaing kayo met kada kami ken na very supportive kayo met kada kami iso nga supapakan milaeng dagita nga ayat yu kada kami ma'am. Yes. Okay. Watching from California, USA, birthday song for our Mother S. Choco. Kabalayangan, Bawang La Union. Ganana. Yes, Ma'am Lawrence Caloza Sr. Ay, Sir Gayam. Wow, Yes. the best voice, Madam Marieta. Kung na-met niya Sir Remo Atse. Ayan, thank you so much po. Okay. Okay na yung arudan pasang bayan. Dagiti KKJ family. Isa daw sa bali ni Kikoy, Kikay, Kenny Jambar. Ayan. Thank you, Madam DJ Marieta and DJ Bernard. Nagmayat nga sunatan makapaliwliwa. Agyaman ang unay. Ayan. Keep it up, mga DJs. Yes, Ma'am Lulit Navarrete Alvaro. Thank you so much po. Hello. Good afternoon. Ape, ayan na, dagiti aga, Ma'am. Agore kakat napanda nagburas ti mais. Ay, Umaydan. Datadan na kita. ayabam idan, magagaran dagitay kwa, buybuya nga makakita ken ni Batit. Darasin niyo, dapat nagburas ti mais. Hagabagkat katawa, dita. Nakakatawa, sika. Na iyagawam kikay. Ay, gore ka. Abay. Ko kami napangkungan in sa Somali ka no dahil tagpapatangkam tatay kini. Ay, nakaburas kay mga lamaisan. Wan, tatay kami kwartaw. Ay, Tata. Mm. Dua kami kagpapatang kami kasangka pangas na. Ipangas ko talaga kasaranay nga dahil anak ko malalaki. Ay, talaga malalaki. Dahil anak ta malalaki. Talaga? Nakagwapo, syempre mapangmakisali. Di bakalan. Awe, nagwapo dahil anak ta iso nga. Ilan anong ka Confident na nga isali ti DJ Mr. Hank. Mr. Hank. Ay, Mr. Mr. Ay, siya. Mm-mm. Ay po, ta nakabaybayag lang. Adati dyan sana nga mga bada dyan na takikay ta. Adati breed lang ako Breed. Ada breed na nga. Saso. Ada breed na nga saso. Uy, kablaon na pa inagaro. One. Yan kasabay man nga. Hello, kasaranay na imbag nga oras yung amin. Ang unang runa, dagit nagkakapinta sa directress tayo. Ngawan sa bali, dadi ng Annabel Awandasan Tolento Hall. Hello, happy watching. Hello, Madam Madi Cardenas John. Yan kasabay man tayo kapintasan. Di jay Taiwan. Ninang Josie Bagainchen. Iso ti abogada. Abogada. Isong ipagbaga king kakikay. Kay kasapay man tagiti kakapintas ang kakagwapo nga presidente nila duma-duma chapter. Amin nga When? officers. Ken kasap nya. Apay. Apaya. Wen damda nga bale. Ay. Wen mabalilata. Hana ka kinaganan tatataga panghang. Panghang day jay. Panghang tatag. Ta dayto ng amin kikay. Ah. Syempre kanay nga Apay, ada na damag yung agamaya. Nya. Ada na damag yung agama. Aga mga. Da kayo nga agama kini. Ada na damag mi nga ada day mesa ngamin nga. Pakuntes. Pakontes gamin di karuba kunana nga kwa
Ay, bagay ipasalim to dahil anak mo ka, dati tendency ng mga aba, kunana. Ay, isa Siyempre. papanan yung nga ta. Parang So, no. nga yung kay nga awan. Apoy bagbaga kingkan. I'm Ay, sure isa. nga, ipakita natin kina malalaki na ta, talaga nga, dapat talaga ti, imbaga kanya na, sinursurwa pa no kasano nga, agsao. Gore ka magkikoy. Nga. Nya kunam panghang, kunam. Panghang! Kaya mo sabi ni bitin mo ni Jabar. Haan, apin niya ya. Panghang, kunam ma. Dati Hang, malalaki. Dajay ko maskulado. Dagiti Kurano, macho, maskulado. Dagiti maskulado. Dagiti masul-masulan. Wen. Wow. Among dagiti maki Mr. Philippines kadakwa kas jay ti tsura da dajay pageant iti nagwagwapo. Wow, dati masul-masulan. Iso nga kikay ag proud Ay, ka. kayabanan ang Proud ka karunan. to dahil to anak ta. Katmaluman. Kaya mo sabi, Kikoy, ready mo nga rin na pintas nga background kasi jay. Guray ka wen, umay to. Agtukar ka. Kan kasapay po nga dagiti do nga gagayem ko ni Dina kani Lin nga adda dito itatanga agbuybuya kada kami. Hello, Sino nga Lin? kasaranay. Nilin nga Rowa. Agas jay. Apay nilin nga Gomez. Hello. Hello, Ate Shobi! Shopee, Nagbuya Shopee. ka no. Kablawang Nagbuya. ka no, mami kikaya ko na na. Hello, Shopee, Shopee. Uwe, hi, Shopee. Kan kasama dati balasan ko di Hong Kong. Ni Crisanta, kan ni Sharon, kan ni Clarita, di Jay Maui, Hawaii, ni Shirley. Ay, ito karamon. Datan. Datan. Nakagwapo si ka dahil nga anak ta. Talaga nga ipakita maata. Nagwapo ti puli iti KKJ family. KKJ family. Come forward. Awan pa sapay. Apay nagbayagan. Siyempre, sagana ng tagijay polo na kada nagijay American na t-shirt naman. At agore ka nga ron talaag mandajay. Wala. Isagana. Kasapay bet nga kablao. Ay, kikay, may katuin Ay, oh my God, yan mon. Apay, napdapan na di anak mo nga. Awang mga rodel pag kuston to, gangganin, datan, may kan. Apay nga, tatay mo pa lang ay pagbaga nga nakahang-hang-hang na ita nga jabar. Huwag ka maman. Jabar! No, Yaman! Jabar! Apay, ayan na. Ang kami gumatang ading, kami agdaglako ni. Uy, ayan na ni Jabar ko na. Adaglako, di ka lang mabain da karuban ni. Apay, sinalay ta. Linsabi nagsagay-say, madama kalako nga ron day ta. Jamo ang kasta. Apay, ayan na, yabam janak mo ko Diyan mo na. tayo, bagbaga na kami nga costume na tikwa ko na Bagbaga na tatay nga costume na iti pang Mr. Pageant ko na. Ayan na nga ron doon. Sa baliwa dati, glakon sa amati, tagapulot. Diyan api kas, guray ka. Api masel-maselan mo, dagita ima na ni. Apay, sino na toy? Ading. Apay, sino na toy? Diyan malasing gaming kita man. Adapay green grass of home. Dahil ito'y buok na. Mami. Ana! Mami ko to na man. Apay, Apay! sino na ita? Well, mami. Apay ko na dahil ito'y amam. Nga kaslahang-hang ka. Apay, kastamat, bro, ha? Mami, paano kami makikontest, mami? Apay, nagbaling Kula man no kwa. Kula man no naging Mr. Hank, Mr. Pogi. Mami, Mr. Hank, kaya ko. Ay, binabae. Ay, bakla. Kikoy na ito'y anak tagayam. Ipangpangas ka pa yun nga. Ipangpangas ka pa yun nga nakagwapo ipakita na dahil kinamacho ti pulita nga KKJ ko nanak. Api kasama ti churam. Hama na siksisi ka. Dakdakal mo't dahil ito'y tiyan na. Mamasadag ka ije camera action. Mawatam kay musawan nga rodan kikay mawawatam lata garodan no kasta ti kuana dayto Apay anatan. kasi mo dati pinutod mo ka, malalaki din nga nakita.
So nalabas Jamot ay bagana magamin. Ibagana magamin nga ako ah. Apay, niya ti sumalyam kami na ako naman no, Mr. Pogi. Miss Universe Philippines. Apo Di ka. Pakisalyak. Apo, makapasa nga ta dahil to height mo. Di ka pinagsagaysay. Pagpadasan tayo, daddy. Style na. Style na databo Anong arte talent mo, balasang ko? First of all, Ay, pagusto, deta. Baya. Kikay. Amom ka din, ano, buy-buyanak, iti deta. Dadang kami babuy, na kita, Mr. Pageant, Miss Pageant, kada ko. Kuna na first kami of ka, all. dadajay, iyam amuna, di bagbagina, dadajay kasabihan na. Ay, kasabihan. Iyam amo. ah, Umas asadag ka di jay. first of all, my name is Jabari Jababa. I live in Karuutan. Karuutan, Kasamekan, Kasabaan. Ay, katata. I believe in saying, pangit man ako sa inyong paningin, bakit kaya ganun din sa akin? Abi, kasjay niya tinaga mo, Jabari, Jabari. Jabari. Jabara, Jababa. Ape talaga nga isotiro. Adya kita, kasta da karurupam nga sumakabilang bahay. Hala. Biro ka Ay. madi. Ay, Tagsarak oh, di ba ga, kasta da karurupam nga kwa, sumakabilang bahay. Ay, padata iskeletan. Nya. Ape talaga nga kasta, talaga nga talaga yung param talaga nagtigina sexy mon, kasta talaga. Wow. Magkikontes ka talaga. When daddy, Kunaaman no, Mr. Pogi di kwa, sumalya. Sumalyam. daddy, namamaya kami nukwa daddy no, Miss Universe Philippines. Lobatan. Madi Lobaten. Miss Philippines, Miss Universe Philippines, ti Pakisal. Ang pinangalamdag ito, ayak ka dahil sa ala tayo dahil ito yan. Pagit itlogan sa mo iti kwa, iti manok. Nagitay pato. Daddy, talaga nga buko doon. Apay, mangking kanak ko. Daddy. Makikontest ka ti beauty pageant, no Halloween. Halloween atangan nga ni piyesta na tayo si Kaka. Daddy. Ay na, apo, kas na kumaday tayo tiyanak kumakas jay. Wah, ako naman. Yan na nga ba ka pang Halloween kan sama ba pang Halloween? Daddy. Oh, kasano ti panagrampam karo ta sumali ka nga rudlatan. Kasi daddy, Sana. nailit kami daddy. Lamang rugi ka di jay. Na? Mangrugi jay. Mangrugi ka di jay bigan. Ano yung ulay? Daddy. Takan to dumanon dito yung ganati ko. Taditan. Lamang rugi ka jay. Lata iyam amo kain ka jing kapain ka pa jay. Okay. Di ba'y nagsagaysay? Laa. Guri ka tayo amo. Let's get ready to rumble! Let's get ready to rumble! Agore ka. Apay. Pangbugsing day ta. Siyempre nabugbog mo jerupanan. Nya nga ron sabsabalya. Nya ti sa bali ka kwa na ya. Good evening Philippines! Tuladam dati dijay. The best! The best! Umalakan sa mga kanya ko daddy. Amalan chaban kita. Imala na king kagalakon. Ladies and gentlemen, the pride of Bileg Titalo Variety Show, the most beautiful among the worst. Let's welcome from the land of Karuutan, Kasamekan, Sinabaan, Miss Jabari, Jababa! Yay! Allah! Wow!
Nga. Boo! 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 Nagsisangog pasangog ang sakagli mo. Ay na, nag-like siya lang kasi ka. Abay kasta mo na nadilaw. Naikat day naman lipstick Pasintabi po mo. sa mga kumakain. Kinikin. Oh, Ape kasta. Apo. Ala, ala. Abay yan. Ki- My name is Jabari Jababa. I live in Ringan, Ilocos. I'm 49 years old. Haan ato, 2 years old ko na. I thank you. Apo kasi mo dito pa nagsasaom. Ang Namamlingan darabi. napamlingan nagsabot na rabi. Nung napamlingan naksal. Apa yan na, maamlingan ka sa mo, dirabi ginagtukaranan. Wensa. Kumusta mo na, kumusta mo? Hello, Alfonso. Hello, Alfonso. Hello, Alfonso. Amo yung naman. Amo, Alfonso nga nun. Alfonso. Ito si mga kami. Alfonso. At di ba ka, Alfonso. Ano si kami? Alfonso. Kanuulo pa na. ay, doon nakastalati, ititsura ang nga mapan, siyempre dapat da iti talent mo. Nya? Hanga tumalab ti atangan. Wan. Kaya ko namdak. Asorsorwan da ka, tapno ti kasta ka amom. Wan. Tata, DJ ko na di parte ng aming talent portion. Talent portion. Kuna nang tomataga, what is your talent? Kuna nang tomatan. Nga talent mo. I'm talent is dancing. Nakulam, I'm talent. I'm talent is dancing. My talent is dancing. Singing and Ako na I'm talent ko na nagamin. may nayawawanak pa yan. Doble. Okay, this is your part, Miss Jabari Jababa. What is your talent? Saya atem. My talent is dancing, singing, swimming, beating, beating nga rod. Beating, Guray ka! beating and eating. Guray ka! Madiday, di ko naman tayo, what are your talents, kunak? Isong arot. Imbagam, singing, dancing, swimming, beating, kunam. Kaya sa una kaya mo tag-beating. Nga? Mabalin na ta. Nga man niya pero ano yung kwan? Anya ti
Anya ki the best nga paglaingam nga talent mo. Eating. Eating. Drinking. Smoking. And sweet. Na? Hindi ba isa tayo, daddy? Ang kang ngudit. Daddy. Hindi tayo, di ba isa tayo? Ako na ka, daddy. Daddy. Nga. Hindi ba isa tayo? Kasla ko pa din kasa mabuti nga pa ki lagaro da padasan ta dagijay talent mo ngim baga muna dito dancing Dancing. Idisumpay. Mabaling na diso dati, Wan, daddy. buti pa lang kay kama. Lakanan. Magtanganak. Magtanganak. Go! Hindi ko ano tayo, ano na ganda na tayo, dayang-dayang, tayo ko natin. Kasla, at hip-hop? Wala di hip-hop nga rin. Kasjay? Di kasjay? Okay, banat. Oh, let's welcome. Okay, lapaspas nga rin. Well, dali ka mamukan. Let's welcome Miss Jabi Miss Jabi Jabari Jababa. What's the light? Ay, lagarod. Ong chơi la, chỉ đi con coi la, bao chỉ kia, bao bao chỉ chẳng, chỉ đi con tông năng, bao chỉ kia, con chơi la, chỉ đi con coi la, bao chỉ kia, bao bao chỉ chẳng, chỉ đi con tông năng, bao chỉ kia, chỉ đi con tông năng, chỉ đi con long. Bo chỉ chẳng chỉ đi con thong nặng chỉ đinh cho rồi giặc hàng con ủa bo chỉ kích con chơi la chỉ đi con coi la bo chỉ kích bo chỉ chẳng chỉ đi con thong nặng bo chỉ kích về đi con chỉ đi con nặng chỉ đang bo chỉ chẳng chỉ đi con thong là bi bay bo chọc chỉ đi lọc chỉ đi góc quật cho đôi góc ngóc phong chơi la chỉ đi con coi lá âm bò chỉ kia mẹ cái bò chỉ chẳng chỉ đi con tông năng bò chỉ kia bò đi con chỉ đi con coi chỉ đang bò chỉ chẳng chỉ đi con bi bay bò chọc chỉ đi lọc chỉ đi góc quật cho đôi góc ngóc phong chơi la chỉ đi con coi lá bao chỉ chẳng chỉ để con tông năng bao chỉ kích bao chỉ kích bao chỉ kích aji mo mo to bao chỉ kích oy naglaing man ay palakpakan tayo ito na ta Ako rin ka na bandogsan. Banog ka Nabandog karon ba? bebe. Agal-agal na ako kasi sabi. kurang pa lang day giant pa Anya mo, bebe. Kok daddy, ay mami. Kok. Makainuwak ti Kok. Ang perform ka pa itadan to tang dantawan. When mami. Okay. ay di ba ga Ah, syempre no di ko nam tatay ang ka pinagsinging oh, dapat agsinging ka. sing manen. One. Kitang Tagalog niya ti paglayngam tayo ti salim. Wala. Practice da ka no muna lang adaking ka ti pintas. One. Boo. Oh, wow. Adaking ka jay pintas. Wow. Adaking ka jay mind. Ay, nasirip na ito'y. Kita ang tantaw man na makasongba ka ti question portion. Ah, Lag, question ka pa ka na banog. Question. Apay sigurado ka, okay. ah. Mapantayan ti answer and nya
answer and question yourself portion. Dato mapantayan ti answer and question yourself portion. Question and answer portion. Haan. Ay, question and... Answer and Iilokanom kami nun. Ada question ko, kunam. Labag La apon. question. Kita Oh, naman no talagang ako no nalain kay bagam to Wawawan, daddy. Naalala sa talaga kingka nagkikyak na muten. Dala si daddy. Yung garod. Dito di pa question ko kingka. Okay. So, kanta latang araw na, maminsan to, yung question na. Wala tayo. Nagkanta ka? Katalangan ng daddy na si Shot pa. Tayo so request na, bebe. Okay, daytoy. Nyaka na. Ay. Apo pa inuman ka pa yan. Apo nagngina daytoy danom tayo Apo nagmadi ka mga uminom kasla ka mula baka nga uminuman. Lahi narob-obnan. Nagparabanam ka no. Well, sponsor. Oy, Wow! Thank you, mami! Okay. I love O you. nata, nasumon-sumon Ma'am dati ng Tudora! gitlogan. Sabay ko matapumintas ni buok ko! Wala! Apo nakararte ka laki di mo na yan. Ibaga ngamin nga. Dahil ngamin ti kagaganap na Umok kwa. dayjay mano, ne iso nga nasumon-sumon. La. No, sigurado ang nalengkab kanta, nalengkab kanta. When daddy? Nitikantak. Nitikantak, tatay. Okay, la. Niti, title na tatay ka. Okay, Bukas na lang kita mamahalin. DJ, kantak ka, title na ka. Bukas na lang kita mamahalin. Talaga. Para kini Madam Madi, ni Madam Annabel, ni Madam Josie, Mami Josie. Kasama kini ko, ada katay sponsor ni kuya tagang sapay. Ni Amang garad. ni Sir Freddy, agoot ka ni Mami Bina Deliso. I thank you, Mami Bina, na kita intad mo nga sponsor me. At ato yan nakasuot na At ato yan nakasuot na tay may isang asot pangkon, Mami. Naimbagti panagpuspuso, Mami Bina. Ang sakit pa iti parukong ko nga makaawat iti regalo nga intad mo, Mami Bina. Numan pa'y pista tinatay. Regaluan nagtulantangang ka nga patinggam, Mami Bina. Mami Bina, ang yamyaman ti panagpuspus, ay nalaos ti panagyaman ti pusok kang kararwak ka, Mami Bina. Mami, nakatingap, liplipatan, kan baybayan. Tas, dati nga sagot ko ka nga kantak, kan paraking ka. Kan pagsubat ko, iti kinadakkel, ti panagpuspusom kanyak, Mami Bina. Sapay ko matatanto manin. Layon na. Hamo nga ikot, ludingas. Anya deta. Bawi Taylor. Taylor Swift. Labanan. Panay. Tayo tayo kon. Bukas na lang kita mamahalin, Kuya Bernard.
Dati nga kantak, isagot ko kani Madam Kapitana Janet. Kani Kapitan na? Edmond? Kapitan Edmond, wow. Sobek. Mga ratitas. Kapitana, dati ito, amon ilipatan tayo t-shirt ko, napsugak pati tanom. Nagtig-abak pa eh. Kapanin! Kay hirap pala umibig sa di tamang panahon. Kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang nang ang puso ay malaya pa magmahal. Bukas na lang kitang mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita Alagi ka! Mapalit na yung sali dahil ito anatan. Oy, apo naglaing mo dahil buses mo gayam. Baglagi din mo. Baka dahi tati bumanangantan. Dahil ito nga tati bumanangan. Apay kapoy. Dahil ito nga tati bumanangan tayo na kung. Kaya mo inagal. Kasi mga kapay mga asawa, Wayne. Wan mami. Nga matagang aram mo kanya mami. Bam talata tagaram da nga mga kapay mga asawa. Ni Almonso. Danyan niya ko ng Kuya Bernard. Pagpasuso di Rabi. Hindi, naglalako ti tilapia ang hindi. Ay. Kaya musawa ka na pwede asawaan dahil naglalako tilapia ang Alfonso nagan na. Wan. Aning wani. Aning agba manene nilabi. Agba manene agidugdug kong pailay. Yakit tinayam. Sigurado ka nga sumali ka talaga. Wan daddy. Mayat di ba? Mayat di boses Hako ko. naman kanya. Aga-aga ko aga tilapia nga natuno Hoy, siya atang mati palagkakatawa madiday dyan. Haaga kasi dyan. Saya atam. Abay ka sa di ba nagkakatawam talaga? Apat kahit ka daddy. Maragsakan na lang na kung takay mala kanya nga nakapi kumanta. Ala ka lalay nga man akong takakan ka na yung ganito nga ako Kaya sali kan to pati ko Contest ti tawag ng tanghalan. Tanggalan. Wen, tawag ng tanggalan. Tawag ng tanggalan. Tawag ng tanggalan. Wayne. Wen. Sapay ko matahan. Apay nalaing ka talaga kasano mo dahil dyan na kung apo lalaing. Tatoy, mapantanga dyan ti question and answer. Kitang taman na silip Kanalpas ka. jay singing talent. Okay. Okay. I will go to the answer and question and answer portion. Okay.
Pero kanuan, damawatan na. English gardeto. Okay. Sumarunod to. Ulawom ko dito Kwan. Banan. Okay, dahito Babae. question. Babae, kasano boses mo? Ay, kastilatan, daddy. Yes, asidig mo Ang naman. kasti, daddy. Kasla ka mo lang mimimasanin. Uon, daddy, na mas kami. O masusunod ka dito, makita na ka, kunak ko. Well, Okay. Dahito ti question ko, King ka. daddy. Kung si Jose Rizal ang pambansang bayani, sino naman si Andres Bonifacio? Agtutuni. Ha? Agkukugit kada. Agtutuni. Dangamin tadabunang na sa gayay. Ay, ni Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. At abunang na nga pagtuli na. Wrong! Nyakunam! Ti question ko, King ka, kung no ni Jose Rizal ket pambansang bayani sinumat ni Andres Bonifacio. Kiso di jay, agkugit, kan agtuli, nga tabunang na. Makita mo, Ay sa bagay no kasi garod. Ay gusto nga tama aday jeta damo buneng nagikay. Karon isa pagtagbat na di Apo nalaing supot. talaga dahi ting anak ta. Ang nga di pukpuk kaw na. sino ti kugit, kunana. Sino ti agpakugit, kunana. Dahil rebulto na. Why? Ay sumula tayo kaskas jay na buneng na. Sino ti agpakugit, kunana. Ay nalaing talaga. Ay English man garod. Ay. Agada English man na sirib mo dato. Okay. The English. Siyempre Awan na, mapangkanto mo la DJ abroad. Wana. Handa mawatan na alam translate kanto. If I'm going to become first lady of the president, what should I want to project my country to give the reason and importance and give me the perfect of the symphony that react by the category of the Department of Health, which is encountered by the Department of Labor and Environment. Okay, dayjay. Daddy, Yeah. niya dayjay. Doble. Wan dublem. Okay. Simple garudan. Wan, daddy. What is your favorite subject during your elementary days? Okay, wait. I'll repeat. What is your favorite subject during your elementary days? Okay, Oh, okay. wait. Adapin na yun na. Give me 10 reasons and 5 solutions. Give me the meaning of each word and the phrases. And spell it without S. Rachel. Oy, naglaing ka. Ay, nangaba talaga. Nalay talaga na ito. Anak tatarise. Kung nanak ka, awan ti S na. Rachel. Agparang dagita wasay mon. Mano ti bilang na ni Jonalyn, natangipon mo di rabi eh. Okay, pag-question. Siguro kasaranay dagiti nga nagbuya di rabi. Dahito di pa-question ko. Mano amin itingipon ni Miss Jabi Jabari Jababa. Ala. Di mga ba, kada premyo na. Makiktok kayo ito di premyo yo. Okay. Answer. 50 ka no, ngangipin. Tingipen na, wala na. Niisin na niya. Apay. Tigre. Ay, Ninang Madi, lawlawag ko lang ngipin, hanga kuto.
Ang akuto ngipin. Ngipin. Awan ti kuto na si kamo. Oreno kasi baliwungwong dati Napintas, buhok na. napintas talaga. Napintas na ito anak ta. Kasla tigre. Nanya ko na ni Mami. Na? Ay. True datoy Mami. Osos to datoy nga kwa. True datoy ngipin ko Mami ang falls. Kikay pa may am to dati buo na kapintas am to dati buok na. Wala. Tam data kutonan takutonan ning. Pangururayan nyo palang kasarana tapno tikas ta kutuan mi mampay. Wrong. Atatapolkon. Atatapolkon. Nga mo dito na dapat itimel mo mo. Kita mo dito na dampas na ni katam na tampas na ni. Apa yang nikah mo matin di ulo kon, Mami? Daddy, amoy ka tan di ulo Ay, napanakon. Nasimpam na. Diyan mo tin tisang wala kon. Ta. Bilangan mo. Bilangan ko, tamno mamati kayo. Patay ka? 1. Namati ka na kay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lang. 16. Na? 16. Sweet 16. 16. Sino tinangabak? Awan. Awan. Ay, okay lang dahil tatangamin ti premyo na dahil ngipin na nga agsuro. Laibon lang ko pa katatayan dati. Wisdom tot. Ano ni natukol? Yung nga natokol. Thank you ka mo dahil. Thank you ka mo dahil ko dahil ng make-up king ka. DJ, nag-sponsor ni Badok. Okay. DJ, nag-sponsor ni Badok. Thank you, Bes. Madam Bes. Medyo kaing-ingas ta, Bes. Bes na? Bes na? Bes Mati. Aking ingas kay kanon ni nang Madi. Tan. Nga ni Mamadi, ti kaingingas mo, adda ka no karupropam ijay. At takarot. Ada karurupa nang baka dagiti bimalas. Dagitay ko adda di kay kayo. So makabilang bahay. Sumakibilang kabakod. Lalay nga lalay nga tayo mata intakwan. Ono Di sumaronon. Pagsablihan tayo. ampay. Yan nanan. Ayan na, mutiman. At tulapsam. Bade. Siwsiwit. Ang ita. Takas ka ni Kasta. Dagol. Napimpintas ka no simpaam karod. Thank you, Mami Bina. Sabi ko matadanayon na. Ubuok. Nga buok. Mami! Damdama. Sige, request ko to. Intandog pagpatantandog intandog pa simpati buok mo. Agure ka Mami, tanto man i-request ko king ka nga Mami. Kahit ko nga idaw-dawat ko king ka, sapay ko mata patgam ti pusok. Sapay ko mata patgam tay kid daw ko, Mami Bina. Okay. Ito ko so natagat misagsagot ken ni Kantesa May Loves. So na nag-request There's a light, a certain kind of light that never shone on me. And that,
I want my life to be, to live with you, live with you. Bagakton ta, mami. There's a way. Madamdaman to, mami. Everybody say to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Baka mapag-inawam. Hello, Abe. Hello, Be. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm blind, so blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live and pray for you. Napakita. But what good does it do if I got you? Ain't got you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Wow, wow. Para kanya nag-request. Awat tulinukmaan, un ka ay ayaba. Intaruk tamaan, sisiwit una ata. Nukat no kumanyo, tukayan nataimayo. Iso nga amaan yo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa ang borboron ko. Sumura no kumanyo tasa ko di nagpaamo. Okay? Mabuhay ang KKJ family. Gano'n yung KKA.
maan siya. No piyon nyo maam-am mo, mampakada kayo. Tapnon maugkuman yo, sa tuon sisiwit ko. Go, Japan! Sisiwit ko, sisiwit ko. Borboron ko, sumulat noong kumaniyo. Tasa ko, dinampaa mo. Siwsiwit ko, siwsiwit ko. Siwsiwit noong lumawak. Borboron ko, sumurat nunong kumanyo. Aman, medyo na. Sa kunin ng paam mo. Oh, nalain mo. Apay sa bali ti buses mo tatay, sa bali mo tata. Mami Bina, sapay ko mata. Kuray, ang kamang istorbo Mami Bina, DJ request ko, sapay ko mata, anak mapaay keng ka. Kadsak laang iti, awan iti, kasjay na. Sapay ko mata, makitaw yo, DJ, ay, mapaganyo, DJ, kitaw ko nga ikandak iti, iti cellphone, mami. Sa lati awan ti cellphone na ngamin, mami. Awan ti touchscreen ko. How much kano? Basta pamintulat ta, tawagan ta kan tulatan, mami, no manunto di jay makita mi. Thank you, mami. Thank you, mami Bina. Sapay ko matamawatan nak. Sapay ko matapat gamjay kidaw ko, mami. Ang arod, pagsublian tayo, dagatay talo nga DJs, DJ. Ay, ada kwagayam, apo, ada guest tayo nga umayag kanta ditoy. Ay, nibatanan. Ada guest nga umayag kanta, apo. Andiyak amo tinagan na, basta umay tulat ta kantan. Miss Beautiful Lady. Okay, mami. Itat ko to, mami, madamdama. Happy viewing po kadag iti aming dagiti nakasarana ya po iti bileg iti talo. Happy viewing po sa inyong lahat. Kumasya di pabasule numarak-rak tayo kalalaghi sikat na lawa hanang baybay sa naglaam mo wag tuka
manay kada makita na iti maminsan. O manay ken katawag ken pa kumusta. Uray nun nga sakit, pilit ko nga awaten. No panunutek nga sikat ay ayateng. Punpunok na kurkurangam kanya, pinepelag ti kumura, jakin pagkat hindes ngay ay wenak santa, hindadanes nang kastag kati tinaputlo nga agayan. Saan kumasyang ipabasuli, numarakrang na yan kalagit-lagit. Sikat na lawang hanang baybay ang sa naglaam mo no agtukan. Umanay kada makita na iti maminsan. O manay ken katawag ken pa kumusta. Uray nun na sakit, pilit ko nga awaten. No panunutek nga sikat ay ayaten. Punpunok na kurkurangam kanya, pinepelang ti kumura, jakin pagkat hinbes ngay ay wenak santa, hindadanes nang kastag kadi tinaputno nga agayan. Kasano nga ipatek ko, di kasken ka, martirang kapuso, hayat mo diyag mariknan, patek mo diyag mariknat atungong, kasano at diyag kupen panagtungkong. Punpunot na kurkurangam kanya, pinepelag ti kumura, jaking pagkat hinbes ngay ay wenak santa, hindadanes nang kastag kiti tinaputno nga agayan. Kastag kati tinaputno nga agayan. Thank you. Biling, kita variety show. Ayan, di tagaran ni ate beautiful, ate Dina. Yes, ni ate Dina Rapin. Thank you so much. Di pa nang bisita yun dito sa Ranay Worldwide or Rig Bileg, ate. Ayan, ate beautiful Dina Rapin. All the way from San Ildefonso City. Ayan, thank you so much. Ayan, Tibasi. Ay. Yes. Apo nagsara kay eno kayat yung man apo ti gumatang di basi. Ayan. Yes, DJ Bernard. Yes. Koreka. Pasensyang kita. Hello, Mami Erlinda, Mami Vina Deliso, kani Ate Marisol del Castillo, Mami Marian Ralyuhay. Rabena, bebaliktad. Mary Ann Rabena Ralyuhay. Ate Mary Ann Rabena Ralyuhay, ken kastabit ken ni Mami Veronica Peralta. Peralta. Thank you, di pa nagbuy-buya yo iti programa Bileg, kita lo,
Variety Show. Siyempre kan kasama ken ni Ate Brigitte Barlahan. Ayan, thank you so much. Can also Venus Travel and Tour. Ayan. The Venus Travel and Tour. Ijaya na kada kayo tiya sumagadan nga serbisyo kas kumaiti. Tour package. Hotel accommodation. Group tour. Airlines ticketing. Tour guiding, local and international. Ayan, syempre tulungan na kayo pa yung magpaaday tibukod yung travel and tour business. Ayan, kaya dapat accidental insurance na para di kabsat tayong OFW dito ay Pilipinas. So, kanya pati kontakin tayo niya, kontakin tayo nga rin iti FB account ni Ma'am Venus Alas Rabang kin saan Vance Rabang. Ayan, nagtagitig sapsapala po dagiti travel and tour. Ayan, tatana po si dadaan niya ti Venus Travel and Venus Rabang Travel and Tour. Ayan, thank you so much. Can also apo ipa-command ating sunata. Ngay sagsagot ko kini nag-request ni Ate Anita. Ma'am Anita, Victims of Love. Valera, ayan, thank you. Para kanyang dating ma'am. Tata lang may kantain. To battle, our souls have been too far. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Wasn't it we had said that this could never happen to us? How wrong could we be? 'Cause baby, here we are, victims of love. So sad to see the debris is scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe we're the victims of love. We cannot retrieve. It used to be so easy. It used to be so good. We had an understanding that God that understood. I thought we were survivors and we never would go down. But now we're just outsiders as our love comes tumbling down. Victims of love are broken down affair. So sad to see the debris is scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe we're the victims of love. We cannot retrieve. Everything was hearts and roses, but fate stepped in to close the door, and we were just left standing, and we realized the ending was so near. Where do we go from here? Victims of love, a broken down affair. So sad to see it's scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe we're the victims of love. We cannot retrieve. Ayan, datang araw na po tiya sonata para kanya Ma'am Anita Valeria. Ayan, okay. Kuna na ni Mami Edna
bravo. Anita Valera sumrek kanta deng game tay request mon. Ha 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 kunana. Apay na pananan, ma'am, ay na. Andiyan ka mo. Niapay ka kay Warameten. Okay, can you play a song, Blue Bayou, please? From Auckland, New Zealand. And where is that live from, please? Philippines po. Sir Maku, guro. Napong ko mabasa dito. Nya? Ayan, Sir Maku. Muagututya kakupau. Kakupau. Ay, apo, Diyos ko. Pasensyakan, sir. Anja nga mabalagsa. Ayan. Good morning, mga DJs. Ganun, Mami Emma, Nelda Sanidad Edgar. Okay, dating nga sonata kita, i-dedicate ko man kaniya, Sir Maku. Muagututya kakupau. Ayan, okay. Hello kay Mama Secretary Flordelin Isip. Ayan, Dita Kimarayan. Bantay, Ilocos Sur. Ayan, happy watching. Okay, this is for you, Sir Mako. I feel so bad that worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, Blue Bayou, saving nickels, saving time, working till the sun don't shine, looking forward, happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats with their sails afloat. If I could only how happy I'd be. Gonna see my baby again. Gonna be with some of my friends. Maybe I feel better again on Blue Bayou, Blue Bayou, saving nickels, saving time, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou, Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats with their sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleeping eyes, how happy I'd be. Thanks, ako na ni Sir Mako. Ayan, thank you so much also. You're that boy of mine, by my side, the silver moon at the evening tide. Oh, some sweet day, gonna take away this hurting inside. Well, I'll never
this is for you, Sir Mako. Ayan. Mr. Mako, this live show is in the north part of the Philippines, Ilocos Province. Thank you for watching ko na niya. Press Janet Corpus. Ay na, taga-ano ka day, Tita Press Janet. Taga-ano isuna ni Sir Mako. Ay na. Amazing lady. Ayan, thank you so much. Thank you so Yes, much another po. requested song para kay ni Mama Ayan, hello. Filipina. Hello kaya Mareng Judeline Dragunhan, dita Rome, Italy. Ayan, happy watching. Okay, hello kay Mama Claritz Cantorna, Daligos. Wow, ang galing watching from London. Thank you so much po kay Jennifer Ranches Berzosa. Thank you so much for watching. Pa-request man, Madam Apay nga di ka malipatan. Thanks. Ay na, Ma'am Maricar Laurenten, Alpasen, kinantak itatay. Hello, kabilag request man, kumadre, if tomorrow never comes. Ayan. Okay. Hanapin na gito eh. Ayan. Hello kay Marites Raintar. Okay. Idol, request man yung Rest Your Love on Me. Sensya na. Lagnat kasi ako. Kanta Emman Idol Marieta. Salamat. God bless to all ka na. Oh, sige po, Ma'am Filipina Agustin. Thank you so much. Kay kay Sir Amorlito Dumlao, Senior. Ayan, thank you so much. Kaya Sir Reggie K. Puno. Ayan, thank you so much. Brava na kung kunana ni Auntie Janet Regua Baruga. Pa-request man, Jay, hopelessly devoted to you, anak. Thank you so much po. Okay, kanta ikon pa DJ Garo, DJ Bernard. Hopelessly. Ayan, para kay ni Ma'am Evangeline Kilala Reverso. Ayan, thank you so much for watching. New Zealand ko na met tita DJ at the fans yung foreigner so pay atita. Ayan. Okay, thank you so much po. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. Oh, I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head is saying, fool, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on till the end. That's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted
ti fans ko di Jai. Ay, ayan, kablawan tayo man nga rod ni Mr. Felipe Ablog, ken kasamit ka ni Alejandro Rapanan Jr. Ayan. Okay, watching from Hong Kong, Idol pa request man if I sing you a love song, pa-shout out nga po family Deg Duque and Kaskulan from Rosales, Pangasinan. Thank you so much. Okay, hello kay Ma'am Pres Molina Jane. Hello, good afternoon. Pinagti Talo. Sarani Worldwide Organization ka ni Ma'am Laura Rafanan. Hello, good afternoon, DJ Marietta. Hello, Ma'am Laura. Nice voice, Marietta. Thank you so much. Very nice song. Thank you so much, Ma'am Mila Tugana. Okay, dahil nga ron man may pasang bayan. Niyo. Pres Felix Regua Jr. nga mangkanta jay request nga If Tomorrow Never Comes, okay? Para kanya yamin kasaranay, ipanas ko na ito para kanya niya nag-request. Sometimes late at night I'll awake and water sleeping. He's lost in peaceful dreams, so I turn out the light later into the night. And the thought crosses my mind, if I ever wake in the morning, would you ever die the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, would you know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were due, she must face this world without me. Still, if I gave her in the past, gonna be enough to last if tomorrow never comes. 'Cause I've lost loved ones in my life, never knew how much I loved them. Now I live with no regrets, that's what you feel for me, never will reveal. So I made a promise to myself to say it's there how much you mean to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will you know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. It's the love I gave her in the past, gonna be enough to last if tomorrow never comes. So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.
Thank you very much, Kasaranay. Ayan, thank you so much, Pres Felix. Ayan. Siyempre, ipaay ko pa yung dating aso nata para kay ni ate Filipina Agustina. Check. Hey. Oh, yeah. Hey. Okay, bravo, Ilocos Sur Chapter President Mr. Felix Regua Jr. More fun at Bileg Titalo Variety Show ko na ni Pres Janet Corpus. Makasangit nakman, day tanga kanta apo Pres. Kasi paborito day ti kakaiso na alalaking anak ko anatay ay natin. Ken dati pingang sunata nga kabsat, isagsagot ko kini ate Joyce Laurente. Ken kasamit, ha? Jols. Ayan, Jols. Ken kasamit kay ni ate Tamadi Cardenas Chong. I'm back kasaranay, nakaabot ng pailaeng. Nag-request nakman na mabalinpay. Kakaiso na ngayon na, please thanks ko na Mami Erlinda. Ayan, Yes, Maria, Mami. taga-Blaawak man, pay dagitay taga-Vegan, Angelson, Rosa, Kurt, Lixer, Kems, Ken, Alexa, Dre Rabena, thank you, Agraman, taga Sitio Mindanao, Centro Paratong, na ni Ma'am Laura Rafanan, ayan, okay. Okay, here we go. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touched me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you. And if past like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. So you went to corner until moment I walk in. Saw your lonely face across the road, and I won't forget it, and the way it might have been. Why do you have to live so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And at times like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. How much I wait for the last train to leave here and the last chance to go home. Get to think I was born too soon. How long, honey, when the loving don't come? I stand when you left me, just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while.
your love on you Siyempre dito kaya sagsagot ko kanya Tita Maddie Cardenas John ken kasama it kada kiti niya mami niya Tita Annabella Wanda Talento Hall niya ate niya direct Juicy Bagayin ken kasama it kanya especially kanda nag-request ni ate Filipina Agustin. Yes, galing mo DJ ko na ni Ma'am Emanelda Sanidad Egar. Ma'am DJ Maria na kanta Emanjay, kung may babalik ko lang, thank you so much. Sige po Ma'am Chigaro Corpus. If I sing you a love song, will you hear it? Remember, will you hear it a lonely night when I'm not around? If I sing you will you hear it forever to remind you how much I care and how I needed you? Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs outlive you, but lovers open too. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you if I sing you a love song. Oh yeah, let it always be with you when the others have gone away. Let it still be there. Yan yan kasama it guys sagsagot ko kaya dating nga sunata kaya ni Mami Veronica Peralta ni Ate Mary Andra General Yuhan ni Mami Erlinda Fernandez Alaido ni Ate Marisol Del Castillo ni Mami Vina Delisa kaya kasama it kaya ni Ma'am Brigitte Parlahan. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs outlive you, like lovers open too. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. Lonely nights. Lonely nights when I'm not around. 'Cause baby, a love song. Yes, another requested song para kay ni Mami Erlinda Fernandez Alaido. Okay, thank you po ko na ni Ma'am Filipina Agustin.
Samet ka ni Ma'am. Hello kay Ma'am Edna Bravo. Ayan. Bravo ako na ni Ma'am Jules Laurente. Hello kay Sir Maku. Muagu Tutsak. Kakupaw. Okay, Ayan. Mami Arlindahan, kanong makakablaon ni DJ Bernard ta adagaminti simra inti karabukob na. Agsingaw. Pagkaisuna na ina Tinong itanti ayan mo Stop sa pulen ka Ititunggal ka nito Ay dunge ka man Kadagiti araraw ko So mabalik ang tuyarpat ko Karara ko di Diyos apo Bumarik na lakuman Kinalita ito'y anak mo Umbarubos luluwa Ititunggal ka nito Ay dunge ka man Kadagiti araraw ko So mabalik ang tiarpan ko Pagkawanin ng nanang ko No aniyak na kurangan Una tungo na ina Di mo ka di pupuso Ito niya man di pasuko Ay dunge ka man Kadagiti araraw ko Sumablikan to'y arpan ko Pagkawanin na nanang ko Yes, syempre isagsagot ko kaniya digin nag-request ni Mami Erlinda Fernandez Alaido. So nga na din, DJ Marietta, pagsubsublian din tayo. When no? Hello. Okay, kanta Ma'am Pay may isang request request ni Ma'am Chigar Corpus. Ayan, okay, para kanyang dati Ma'am Chi. Kung may babalik ko lang. I really miss my loving mother for you, my dear Nanang Kunching. Continue resting in the kingdom of our dear Lord. I love you so much, kanani Ma'am. Mami Erlinda Fernandez. Arrival. Sayang lang mga sandali pinalipas ko Naroon ka na, bakit ba humanap ng iba? Ngayon, ikaw ang pinapangarap Pinanghihinayangan ko ang lahat Bakit ba ang pagsisisi
laging nasa huli. Ang mga lumipas ay di na maaaring balikan. Sayang, bakit ako nag-alinlangan pa? Tuloy ngayon lumuluha at nahihinayang kung maipabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Pagkaingatan ko at aalagaan kung maipabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Ang gusto ko ay ako'y lagi na lang sa piling mo. Sayang, bakit ako nang alinlangan pa? Tuloy ngayon lumuluha at nahihinayang kung maipabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Pagkaingatan ko at aalagaan kung maipabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Ang gusto ko ay ako'y lagi na lang sa piling mo. Kung maipabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Ang gusto ko ay ako'y lagi na lang sa piling mo. Ay, narigata na man di Jai. Ayan, ay idol, last request ay na Ma'am Filipina, bukas na lang po kasi patapos na okay, meron pa? Ayan. Okay, thank you so much DJ Marieta. Ayan, welcome po Ma'am Chigaro Corpus. Hello Ninang, hello. Mga DJs ko na ni Freddy Hagoot. Late watching ma'am, okay lang po sir. Peter Ryan kilala. Ayan, idol. Last request, Ma'am Filipina Agustin. Bukas na lang po. Ayan, pa-request man DJ Marieta, follow your dreams. Kana ni Ma'am Sir Jenry Raposa. Yahoo, I love it. Nice song, nice voice. Thank you so much Auntie Janet Regua Baruga. Ayan, ipaayan mi nga rod ti birthday song tagkadagiti amin nga. Ag birthday itatanga aldaw. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday kay Ma'am Joy Carlos. Kaya Ma'am ano detoy? Ay nana. Ma'am S. Choco Kabalayangan. Ano ito eh? S. Choco Kabalayangan? And Sir Noel Kalakday. Ayan. Again, happy birthday po sa inyong lahat. Ayan.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, kami ang kakain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami, Ma'am Joy Carlos. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, kami ang iinom. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami, Ma'am Joy Carlos. Ayan! Okay, happy birthday po sa inyong lahat, sa lahat ng may birthday ngayong araw na ito. Happy birthday, more birthdays to come and more. Blessings to come sa inyong lahat. Pa-shout out man na kong titaga paratong thanks ko na ni Auntie Janet Regua Baruga. Ayan, Jay birthday wen, okay. Yes, and happy birthday to John Christian Bacani. Kuna namin ni Ma'am Ferreg Gracucus Bacani. Okay, kaya iti oras na danunan garudan ka sa ranay, kaya tatoy kami manen nga pumakada. Ayan, ni kaya ko sa enen, sumabay jay kwa tayo itata. Jay Net. signal tayo, Trot. jay net internet tayo, iso nga naturpos tayo. Ayan, thank you so much po. Okay, tinagan ng RTT Saranay, Worldwide Organization Incorporated, bilang titalo variety show. At to'y kaming ngaroden nga pumakata ka Saranay. Ket sapel ako mata na paragsak na kayo manen. Naikanda kayo manen iti sangkabasit nga liwliwa, ragragsak. Ayan, ket agbuya kayong tumanen into no bigat, together with the Bilang titalo at Yes. dancers. Okay. So araden kang absat, see you again tomorrow ket into no bigat sa baliban nga parangen into no bigat ket DJ Bernard ay na. Itinagan garo di titalo nga directress me that tatangal daw na pa sabay ko man na paragsak na kayo. Ayan. Nya? Oo, tatangal daw ket sabi ko mata na paragsak na yo ket into no bigat. Sabi ko mata maparagsak na kay lata ang garing garo ren DJ yo, DJ Jinky Tabuy. Ay na-lockdown ka no tay lechon. Ganana ni Ma'am Edna Bravo. Thanks DJ. Thank you DJ Marieta ko nana ni Ma'am Julius Agrida Aguinaldo Sr. Ayan. Okay, again, ni Apo Diyos kumaiti ka na rin nga mang tartarabay ka na tayo amin nga sa ngapada. Babay na po and we love you all kasaranay. Bye-bye.